welele yeah kumaqili emhlabeni buka manje sekumnandi bathi hayi ndabo maskando pinki kuliwa namantombazane welele uyabulawa umaskandi kwenziwani manje ngoba futhi emhlabeni yazi into yakho ungayiyenga impela ungaphika nabantu ibimnandi kanti nomuntu uyayihalela buka manje asikwazi ukuthi every time asiza lapha ku YouTube sokhuluma amavideo siphinde futhi sophendulana nabantu engathi abafuni ukusebenzisa umqondo wabo ngamabomu lapha nje udluntu nje ekhanda lomlandeli olukhuluma ngomsangana nje umpetho le function or le event ibilapha ePitori ngeSaturday kwi night 7 March 2026 igama le event bekuyimahindra Fusion Festival or Fest lapho obekade kuhlanganiswa amaciko ahlukene ukuthi aperforme ingoma ezithize including ingoma uKhuzana Day performer noDaliwonga ethi ena ijele waphinde uKhuzana waperforma no-vocalistic ingoma leyo ethi Biri Marung eniyazi ukuthi yashaya unyaka kwamanye ama-radio station lapha lasingena unyaka ka-2025 lapha-ke uKhuzana ubeperforma-ke nenye-ke intokazi laphayana-ke ekhona ku-industry ngokuthi yena-ke kumele kuhlanganiswe-ke wonke ama-genre angakhethwa uKhuzana ube nenhlahla ukuthi kaba yingxenye-ke yalokho beperforma-ke ingoma-ke kaMafikizolo ngenxa ukuthi lo muntu lo owumlandeli obekhuluma ivideo mayeqala walela ukuthi yonke into ihambe kahle uKhuzana usebenze kahle lapha na alibangabiki ichashaza kwala ukuthi yena-ke bencoma abantu bangala ngazi ukuthi mina ukuncoma banankinga nabo into nje maye right ngenankinga kwala nje ukuvuma ukuthi hayi kube kuhle kuhambe kahle sekuzothiwa-ke nina futhi seniyalandela engazi ukuthi uKhuzana akakaze acule nomuntu wesimame before uKhuzana phela waduma ngazi into zokucula nembokodo even before kanti uKhuzana kwacuma neyintokazi laphana ekuthiwa uSimi le ngoma ethi angimali kwakuNovember lapho 2020 waphinda uKhuzana wacula neAfro Soul le ngoma ethi inkomo yami music futhi wayulapha ku YouTube ngoNovember 2017 futhi uKhuzana ukucule kakhulu nentokazi lapha noSiphesihle Zoludludla engomeni eziningi including into ubhuti wabantu ngavele ngamnika nalethi imbongo leshaya unyaka lapha kumhlobo wenene waphinde futhi uKhuzana kule album yakamuva ulonde kaShangazi ingoma ethi qwa kahle ethi ngizokushaya kunjalo he has been doing that for the longest time manje nxa ukuthi nina khani kubona manje ukubaleka ukucula nabantu besimame senifuna ke manje engathithi into engazange yenzeka la into eyenzakalile la uKhuzana yenza isikhathi eside akwala uKhuzana yilokho ade nimxesha khona nithi akashintshe isitayela somculo yilokho angeke akushintshe and futhi akashintshe so ukucula nabantu besimame hlezi ekwenza kodwa nanifuna ashintshe ibeat iyeke ukuthi uBomaskandi ibe ipiano maskandi lokho okungawenzi umqondo ngokwendlela uKhuzana acula ngayo so ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga abanye abalandeli ukopho labo ubuchopho babo busebenza ngoba ngathi bufile angazi ukuthi siyokhuza abantu abakanjeni ukuze kube nini uKhuzana usebenza kahle kakhulu lapha yilokho sabe siyakuncoma wonderful and good performance abalandeli ade bekhona ama-Blue Nation konke kuhambe kahle wafitha nje wangena njengeglove uKhuzana kule event ingabe lokho okunconywayo kodwa nxa ukuthi ke nazo labathakathi imfene negibele mina abantu bebuka angeke nizincome nihleli nifuna ini ukubona into ebhedayo uKhuzana usebenzile bekuwuye lapha engekho amaqhawini ngelinye ilanga ayofika lawo maqhawe lawo lokho nikwamukele ukuthi na kusethu balikabanike likaKhuzana umfuka Mpungose sibonga kakhulu ukuthi uKhuzana usalokho eliphamisile reflect ngamaskandi ngaso sonke isikhathi uma eyile kwi-event hleli enza kahle uKhuzana akakaze aphoxa nangelotho ilanga amavidiyo kanje soqhubeka siwenze ukutshela abantu iqiniso ukuthi yena lokho kwenziwa uKhuzana ingoba kwenziwa amaqhawini
Manje lokho kuniphatha kabi. Thina-ke sizoqondisa-ke inkulumo ngendlela eyiyona yona ibe yiqiniso. So uzoyibeka lapho-ke ividiyo okwamanje. Ukuncoma nje kuhle bafowethu ukuthi yena umuntu-ke wenze kahle, hhayi lokhu hlexeka. Ngisalahle sizodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.